Ok, da ne bo sam ta... Model! 1. december 2023 in Dino vam želi dobro jutro. Kam gremo? Gremo do Skubija. Zakaj gremo? Gremo, da naredimo servis na maminem Twingotu. Daj smo na zadnje delali servis, nijem pojma. Vem sam, da je naredila 5000 km zadnje menjave. Pa je zihar že šlo čez 3 leta. Zakaj sem se podločil servis? Sem se pa zato, ker sem zadnjič pri Profiju, ker smo menjali gume, opazil, da so ploščice pri koncu. Stay tuned, da vidimo dejansko, kako bo to izpada. Ajde. Lega. Kje si, Skubi, kvaj zdaj? Se pravi, Dino si je kupil nov spodnji perilo od Sunny Secret, tako da ga bomo oblekali. Jaz ga bom lepo zmasiral. Masaža bo zunanja, tudi kot notranja. Ej, Skubi, moram vas zriktati matki na avto, tako da cut the crap. Prinesel sem material, vse sam, kako bo prišla not, tole je vse tukaj natovareno. Porinemo naprej, zapelješ Twingota notri in ga dvignemo na dvigalo. Dvignemo, porinemo, kaj še? Pobožamo, dvignemo. Obdelamo. Pa porinemo, pustimo ole ven, prvo pregledamo, koga je. Ja. Če podmaziva še dost. Pa frišen ole damo not. Pa čep. Jaj, kuči. Lej, tono. On kar ima v Švica zdaj, ko mota volan. Tokle ni delal po moje že na 3 mesece. Dober! Ok, zravnaj volan, šipo dol, uler pa ugasen. A si koliko je mehan avto vzeš, svina? Malo traja. Zato imajo pa punce rade mehne, ker parkira posod. Gospod, odprli ste pokrov motorja. Kaj ste zagledali? Spremem bo en dober motor, to ni sam Honda. Se pravi, kaj bomo danes delali? Zamenjali bomo ole, oljni filter, zračni filter, bremze, olje v bremzah, pa svečke. Ej, drugač folk, a ste vi opazali eno razliko od prejšnjih posnetkov pa zdajšnjih posnetkov? Da je naš beri ratu, da pravi beri. En video malo celo, kad si suh bil, ne? Sem jaz bil nikoli suh. Imaš ti ta obdobja, kad skušaš pa se zrediš nazaj. Drugač ti si tak, to je tvoja postava. Sam si res kaj medo brunda. Še hud imaš tale polover. The Bear, to dejansko si ti, a ne? Zakaj se imenuješ The Bear? Zakaj? Odkje The Bear? To je pa moj Mercedes. Kakšen Mercedes, povej ma. Sprav, dvojni V123, letnik 82, in bo dobil motor M103, to pomeni linijski 6 cilindrov motor, pa bo dobil pol še turbinca gor, tako da bo imel konjev velik, ne bom še povedal koliko. Čakamo, kdaj misliš, da bo projekt končan? Kakor jaz kompliciram, ne vem, 20-30. Kje te folk lahko najde, drugač? Kaj me lahko najde? Lahko me najde, jaz sem v Dalavanci, kle. Čakaj, ne uporablji srbo-hrvaških izrazov, ker potem si čefur, pa ne znaš slovensk. Uporablji angleške izraze. Oh my god! Uporablji angleške izraze, zato da boš cool pa in... Pa ti spikaš ega. Ja. Steče ven še prej in ga daš not. Da neki slabo curi, da ni spet potlak. Ne, nisem čafu do konca, ko je začel tako teč. Vježim jaz, slabe imam jaz izkušnje pri tebi s tem. Tu, sploh ne moram. Ne moreš zraven. A imaš na trak, na jer? Sploh ne moram zraven prijeti, no. Šta se usro, kaj? Evo te Twingo. Končno se vrti, ja. To je bilo pa zategnen z roko, ne? With the hand. Yes. Če hočeš biti ti danes modern youtuber, moraš uporabljati tujke, ampak bog ne dej srbo-hrvaške. Only English, please. Ja. Alga piški! Sorry, it's watering. Yes. Pissing. Evo. Si kdaj slišal za fisting? To je tudi angleška beseda. Ja, to ne s temle. Kadec babo vpraša, prav is it tight, ne? Prav, lahko daš en prst not. Prav, lahko daš dva. Lahko daš celo dlan. Lahko daš drugo. Prav, lahko. Daj za ploski, ne moram. Tight, ha? Oska po slovensko prijatu, oziroma po angleško tight, oziroma po srbo-hrvaško uska. Dej, zategn ga, prosim. Tighten it. Lefty loosey, righty tighty.
pri našem usanju se vedno spuca spodaj, preden se vse skupaj sestavi, a ne? Ja, se na kocine ne prelima. Da ne zapeče. A si namazal tole? Iz pipka vam vzameš. And you rub it good. Very, very good. To moraš počas, moraš ji dati čas. In zategneš ga sam z roko, ne? Sam prijatelj, poglej to, kako te prsti pridejo posod. Temu se reče G-spot, aj. Olga pjeva, Safi 1000. Ne kuju se konji po mjesecu, već po danu i jakome suncu. Čak, gdje pa to gledaš? They Don't forge the horses at night. You need to forge it at the day. Kaj bomo pa zdaj majster naredili? Nimam pojma, upam, da filter. Čeprav on je meni dal neki filter raven, tukaj je pa Tukaj debelo. je po mojem, veš. Takle, mini. Ej, če još misliš tako govoriti, pejt prosim te in da črnuče. Don't talk like that, please. Jaz mislim, da se tole sam tako vanda. Je, bravo. To, kad puca, znaš da se joj štuca. A ti skoro se bom potegnil. Ja. Itak, pa na ponko. Evo. Ja, tukaj spodaj, gledaj, tukaj. Tukaj. Oh, really? Really? Pa si ga videl? Kje se ga? The hidden. Ja. Hiding. Je, On the right side, the hidden filter, man. Tle moraš da odšraufat, A ne? pol da zamenjaš. Vidi ga, kdo je prišel. Kako si? Ma ne, če delamo filter na stroju. To je pa gorenska frizura, ne? Se pravi, zjutraj, ko se umije glavo, opere, pa ne rab frizerja plačati. Te je pa krivo, kaj moraš. Meni cool. Se so ti zrikto Elvedina, kaj je gitak. Ja, Elvedin je nežen, kot svina. A ja, ti bi On rado- je edini moški, ki me lahko boža. Slišaj Elvedin. Ja, Dobar. sicer on gre pol še nižji, pa to, ampak dobro, to mu pustim. Moš ga rad. The filter, man. Je, the filter, the change. Glej, kaj se upljuva. A guta olja, ha? Itak. Kaj, to je to, ko greš sred, pa slabo rad obrišeš. Ti budala, majke. The brand new, man. Evo, the new G-string, alo. Joj, volki se ovija. Ena, le kaj ste redu, ej? Fuck! I 300 kosmatih. A mi kaj dela, ali se bomo sam zajebali? Super si to uvalja. To. Kaj nov? Ja. Drugače, Žiga je delo preskubil in se naučil veliko stvari, tako da če se na gorinskem koncu do Žigata skočite, on dela servise. Ja, desno greš, ko je un zelen kamion parkiran, desno zaviješ noter, sam naravno spodaj se zapet. Ok, vem, a je tam Žiga? To je to, ja. Ok, cool. Daj ti raj svečke meni, kaj se zdaj bavaš? Ko smo te koble izvuku, čoveče, le to. Glej glavca, to je velika glava, je to ko moja šapa. Moja šapa veste, da ni velika. Šapa. A je čak, po. Ti me raj po head povej, če vam jaz ključ za po head. Aj! Ok, tele svečke se menjajo na 60 000 km in glih mi imamo 58 000 km. Tele svečke se menjajo na 100 000 km in glih mi imamo 175 000 km. To bomo zamenjali. Jaz se tako ponovadi je v realnem svetu. Če pogledaš, folk sploh se ne spomne na svečke. Kad začneš tucati, pa pregibati, pa crkovati, takrat se folk spomne na svečke. Daj ti meni na svečke, kaj Žiga. Takrat ti je predpisan. Pa govoriš, kaj da si na dnevniku. Kratka je predpisan. Z vami sem bil Žiga Ravič. O ne, to jaz nam mogu vendati. Oj, sorry, pa ti malo podmož. Pa si ga dobro zabrusil. No, vrge, a ne? Ja. Zdaj ka moja, vidiš, moj paše posod. A vidiš, stari? To je to, stari. Pa vem. A vidiš, v manjšini je veličina. Moj mali ali je inženir. Da vidimo zdaj, če bo to šlo. Duboko si šel, gospod. Zelo si duboko šel. To mare, ki ga dam ven, pa tako. Ja. Sem to je res all too tight. Takole? Nema! Evo ga! Mislil si, A ja, ga boš izvukal? ja, ne moram. A imaš magnetič? Ključ za svečke ima noter gumico, ki prime. Ja. Tole ni za svečke. Takole? Izvukal si je. Evo ga. Bravo! Skos pa usta odprl, Zdaj, te ljuček ega. so NGK. Vroča. O, Sem so dobre še vedno, mogo oče piha.
Mogli bi, čeprav sem mislil, da sem to menil, vse ne vem, pa niso NGK. Daj original, kakšne so, mislim, une, ker sem druge dal. Oh, hitak. Viš, kako debela elektroda. Kakšna elektroda. Ja, gled to mini bambini. Ja, lej, to je edino, to sem jaz. Pa moj glih toliko umazan. Kva si rekel, majke ti? Kva je moški, ki ima manj kot 100 kil? Kva? Magnet za frižider. Kaj gor bi si laga, ha? Kurva, po moja bo prekratka. Ja! Ko pa ti delaš zdaj to? A nimaš? Ajde, da bi kar vrgo noter, ne moreš, ne? Nočem zato, da mi ne pade. Ja, pa da ne poči. Še tank magnetek, da je pa, veš, pa ga spajse. Pa ti s tem, kolikor si dal s tem. Ven pa daj not. Jaz bi rad prišel. Ja, pa to sam da je pa žluni prišrafi. Kva kompliciraš, pizderi? Evo ti ga, na. Potegni ga za glavičko. Ej, dej pogledaj levo. Stari sem Kaj se mi trese? ti si prav natančen. Dva prsta se zmotaš, pa so riti. Gospodo, ne boste nič z momentom zategnali. Ključek sem pa dal. A moment ključa. No, fantje in dekleta z občutkom pri svečkah. A si ti kdaj dal vse svečke? Ne. A so ti dajal? Ne. Ja. Ne. Povej, da so ti dajali svečke. Mislil sem, da je svečka, ali nije bilo. Aha, podmazivanje. Drugače ve, da je ful dober vlago izpodriva, ne. Takole. Žiga kontakt, pa dej gas do konca. Sa njega prižgati, ne za ribu. Sem naredil stretching, pregrš noter. Ti model, da bi bil posadč, kakšno glavo ti imel. Tako ja. Ko volan. A bo šlo? Wow, kako stari. Bravo. Ja, ima Twingo velik avto. Velik, je? Ja. Koliko si visok? Slabe 2 metre. No, vidiš, sam ne prižgati avta. Alo, brisalcu gas, v strani ga ima tako. Pusti ga že pusti. Ja, zdaj pa gas dej do konca. Le loputa, zdaj bomo spucali malo loputico. Vse bo vse v redu, a te boli, a ne? Vse je v redu, ne sekiri se. Malo griznem. Se tako ga gledaš prav psihič, stari. Moj majke, prav iz onih filmov, stari. Jaz imam tole zdaj. Ma vidiš. Stari, spomnim na film Hannibal, stari. Psiho, stari. Pa stari hud film, KP, stari. Itak, klik se ujame. Ul mu je možgane, stari, on se smije. Dobro si upravo delo, lahko izstopite, gospod. Daj ga, upaci ga noter, prijatelj. Malo se mora operati. O, ti pa nisi devica. Zakaj pa je ta konektor? Za senzor. Jaz bi rekel, da je temperature Ali zraka? stopnega zraka. Intake air temperature senzor ali nešto tako. To angliščini, del bo sam ščini. Je. Senzor zrak, ko ide unutra. Slabo to održavaš. Škaj, če ima kratke relacije, Ja. lahko da je tudi kondens, pa zdaj, ki je zjutraj takole mraz. Gospod, naj bi šlo 4 litre noter. A bo gospod zdaj polil? Moš pospraviti za sabo. Ok, da ne bo sam ta... Model! Zdaj, ko mi boš možgane, Jeba to, moš pa bi 50 IQ-a. Prav si na nuli zdaj, ja? Drugače, da ne bo sam ta glavanja na kameri, a ne? Zrihtali smo vse. Olje, oljni filter, svečke, pa zračni filter. Zdaj gremo pa še bremze zamenjati. Mali šerafi, Sredi Ljubljane, zategnjeni. Dino mi ga prime. In ga odreže in vrže stran. O, profi, to spa dobro zategne. A to je ono orodje, moja kita. Ja, oma, rad. Da Jaz vidiš sem mojo rad. kito, a? Moj kita, ja. Moj kito najboljši. O, kit. Ploščice, kaj nove model. A ne? Je dala noge tok narazen, sem mislil, da še kdo pride. O moj bog, stari moj, tole ni bilo odvet nikoli. To so prve ploščice, prijatelj. Si ga želil? Hudo. Ti pa so plošice. Evo jih. Hudo. Pri koncu smo bili, ha? Evo, punce, Dino znuca do konca. Ja, itak. Ko ti bo kompresorega. Olej to debelina, stari. Imamo še debele, ja? Olej to, koliko je to debelo. Ja.
Evo ga. Ošla kifla. Sto pa je ta roka taka, kaj je. Takole. Veš, to je zdaj prava masa. Tole mora iti lepo. Takole. Super. Takole. Opa! To je pa to, če nisi pozoren. In daj veš, daj dost. Pa jebi ga na film. Pa še gume damo za na konc gor. Kljub temu, da so pakne vzad, je tudi cilinder, ki je na olja, ne? Si videl na hidravliko? Tle ima tale pipek, ki to je to, pa. Čudujem z mojega prijatelja profija, da se mu da te gume, jaz jih ne maram. Zdaj je problem tole odviti, tale pipac. Ker tole zna početi, veš. Tole smo pa mi ponovadi mazali takole v LPP-ju. Na roke pa to, na te pipke. Pa smo imel mazalico, pa zbil spodaj v kanalu, tako kot zdajle sani in posi dol. Drugo, veš. Tiste so... Pa mazalni čep. Ja. Tisti je pa, rečemo, klej bilo bil. Tako. To ni ista varianta. Ampak zelo podobno. Ja. In pol dokler si prišel do tega, si moral tistega šmera pa snega od šafa cigarem, pa zdol gor, pa je prebilni, pa vse okol, po kanalu pa po tebi. Takole. Evo ga! Zaugej! Pazi to, jaz grem gor in kva se zgodi? Roka se odpelje. Dobra je roka, nič ne gledati, ne v redu. Ja, lej, koliko je priden tale naš Skubi. Ta Skubi naš še polira luči. A veš, kaj begunca, veš, preprogo stresa na oken. Ja. Pa ga vidi mujo, pa prav šta, da Aladine neće da upali. Dobro, nije baš nešto, ampak boš Glej, pa je. za silo bo. Če pogledamo tole, pa tole je kar. Ali mi se sviđa ovaj režim, drugi rade, ja ležim. O ti prašić. Znači, to je to. Hvala lepo za ogled, Skubi. Hvala ti, kad si tole zrihtu. Vi pa vsi... Hvala tebi, kad si prišel. Like, subscribe, pa share. Živite, komentirajte, pa se vidimo. Ajde! Ajde, čao! Ćao! Ajde, jebem!